អាញាសូមគោរពជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តយុលតាប្រធារានៅថ្នាក់ព្រះអង្គនិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងព្រះមហានគរនៃប្រជាក្រុងកម្ពុជាពីខ្ញុំបាទពូមនីរដ្ឋអាសាវឌីសួស្តីបងប្អូនពីចម្ងាយដែលការគ្រប់អរលំតូនកាយដែលពងពោះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអូទៅជក់បរិយហាត់រត់ណាត់តើឥឡូវកូនចៅម៉ែតើម៉ែសុំការឡាយแชร์ម្នាក់មួយសិនណាកូនស្រីកូនប្រុសម៉ែណាឡាយแชร์ម៉ែម្នាក់មួយសិនណាកូនថ្ងៃហ្នឹងរឿងបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងរឿងហ្នឹងណារឿងរបស់អូនប្រុសឈ្មោះណប់ម៉ាត់ស៊ីតែគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរឿងនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ2012គាត់ប្អូនខ្ញុំ3ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នភាពឥឡូវគាត់35គាត់35 36ហើយគាត់ប្អូនខ្ញុំឯងគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅផ្សារច្រាំងចម្រេះ2នៅក្នុងខណ្ឌអសីកែវគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្មងគាត់ជាបងប្អូនអ៊ីស្លាមហើយគាត់បានចែកលេខអំពីរឿងដែលគាត់បានជួបហើយគាត់ក៏សុំខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់និយាយទៅលឺលួសកន្លែងណាដែលគាត់ផ្ដាំមកតាមសាច់រឿងតាមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអានឹងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅការគោរពអរលំទោនកាយដូចគ្នាក៏សូមទោសទៅកាន់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងអស់រឿងនេះដោយសារជារឿងដែលបងប្អូនប្រុសគាត់ជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ជាមេរៀនដែលគាត់បានជួបលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ថាគាត់លើកទី1ហើយដែលគាត់ជួបរឿងហ្នឹងហើយគាត់របៀបដូចថាគាត់កាលហ្នឹងគាត់នៅរៀនចតើរបៀបដូចថាអាយុខ្ទង់10ជាង20ជាងហ្នឹងទេដែលគាត់បានជួបលើកទី1ដែលគាត់បានជួបហើយនៅក្នុងច្បាប់បងប្អូនអ៊ីស្លាមគឺគេអត់មានអបិយជំនឿជឿទៅលើរឿងអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនអ៊ីស្លាមគឺគាត់គោរពទៅកាន់តែព្រះអល់ឡោះមួយទេតែគាត់មានជំនឿជឿទៅកាន់អល់ឡោះរបស់គាត់តែមួយទេតែគាត់ថាគាត់អ្វីដែលគាត់ជួបនោះគាត់ចាត់ទុកថាជាអ៊ីប្លេសមួយអញ្ចឹងណាអ៊ីប្លេសឬក៏ជីនមួយដែលគាត់បានជួបរឿងអញ្ចឹងរឿងរបស់បងប្រុសក៏ខ្ញុំគិតថាអែមដែរបងប្អូនអែមហ្មងបងប្អូនស្ដាប់សិនបងប្អូនស្ដាប់បានបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតកុំយកគំរូតាមខ្ញុំបើឃើញខ្ញុំជួបបរិយកុំជួបតាមខ្ញុំអូខេតើឥឡូវ like share ម្នាក់មួយសិនណាកូនថា like share ម្នាក់មួយសិនទៅវ៉ាឡៃគុំសាឡាមកូនវ៉ាឡៃគុំសាឡាមម៉ាក់ឡាយហើយបាទកូនបាទតោះកូន like share ម្នាក់មួយសិនកូនណាម៉ែបញ្ជាក់ទៅកាន់កូនម្ដងទៀតរឿងនេះគឺជារឿងដែលម៉ែទទួលពីគេទេណាម៉ែទទួលពី fan ដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងហើយរឿងរបស់ប្អូនណប់ម៉ាត់ស៊ីដែលគាត់ជួបរឿងរ៉ាវនៅក្នុងឆ្នាំ2012 2013នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលគាត់បានជួបរឿងមួយហ្នឹងហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលនៅខេត្តទេហើយគាត់ក៏មិនបានស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាទឹកដីរបស់គេដែរគាត់អត់បានស្គាល់ច្បាស់ម៉ែបន្ទប់ថ្មីមែនអត់ទេម៉ែមកផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំមកផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំតើសុំការ like share ម្នាក់មួយសិនមករៀបក្រណាត់ផងស្ដាប់រឿងគាត់ផងហមម្លេះតើកូនអូខេបងប្អូនកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាតោះយើងចាប់ផ្ដើមចូលសាច់រឿងរបស់យើងរឿងរបស់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាណប់ក៏ឈ្មោះណូម៉ាត់ស៊ីតែគាត់ជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្សារច្រាំងចម្រៃ2ខណ្ឌអសីកែវរាជធានីភ្នំពេញតែគាត់បានជួបជាមួយនឹងរឿងកាលដែលគាត់ជួបនៅអំឡុងឆ្នាំ2012តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលនាំផ្លូវគាត់អូបងមកផ្ទះម៉ាក់បងបើបងនៅផ្ទះម៉ាក់បងនៅផ្ទះម៉ាក់អត់នៅផ្ទះខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងរត់មកលេងម៉ាក់រឿងផ្ដើមនៃសាច់រឿងដំបូងគឺចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមអ្វីដែលបងអូនម៉ាត់ស៊ីដែលគាត់បាននិយាយពីរឿងរ៉ាវគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺបងអូនម៉ាត់ស៊ីហ្នឹងគាត់មានពូម៉ាក់របស់គាត់ពូម៉ាក់របស់គាត់ឈ្មោះហាលីមដែលគាត់ហ្នឹងបានរៀបមង្គលការគាត់បានការជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរឿងហ្នឹងណាគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះហើយគាត់បានទៅជួយកំដរមិត្តភក្តិស្លាប់រស់របស់គាត់នឹងឈ្មោះហាលីមហ្នឹងតែគាត់ទៅជួយណាគាត់ទៅជួយធ្វើជាកូនកដោកូនអីដែលនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ហាលីម
แต่គាត់អត់បានស្គាល់អំពីខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងទេគាត់អត់បានស្គាល់ថាខេត្តកំពង់ចាមគេមានរបៀបបបបែបម៉េចហើយស្រុកភូមិគេបែបម៉េចគឺគាត់អត់បានស្គាល់ទេអ្នកនរនេះហើយរឿងហ្នឹងគឺប្អូនម៉ាត់ស៊ីជួបគ្នាជាមួយនឹងប្អូនហាលីមហ្នឹងគឺពីរនាក់គាត់ជាអ្នកជួបរឿងមួយហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺចេះតែតោះនេះប្អូនម៉ាត់ស៊ីគាត់បានទៅការពូម៉ាក់គាត់ឈ្មោះហាលីមហ្នឹងតាំងពីមុនចូលរោងការចំនួន5ថ្ងៃដំបូង5ថ្ងៃមុនដែលគាត់មុននឹងការហ្នឹងណាគាត់បានទៅកំដររោងការជាមួយនឹងប្អូនហាលីមហ្នឹង5ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងពួកគាត់គឺពេលហ្នឹងធម្មតាផ្ទះដែលគាត់រៀបមង្គលការគឺគាត់រវល់ណាពួកគាត់រវល់ខ្លាំងមែនទេយល់ទេអញ្ចឹងកូនកំឡោះគេមិនសូវឲ្យដើរទៅណាវិញឆ្ងាយច្រើនទេគេមិនសូវឲ្យគាត់ដើរទៅណាវិញឆ្ងាយច្រើនតែនៅក្នុងអំឡុងពេល5ថ្ងៃនោះដែលគាត់បានទៅមុន5ថ្ងៃដែលមុននឹងចូលរោងការយប់ឡើងគេនាំគ្នាផ្ទះខាងកូនកំមុំគេដុតនំគេធ្វើនំគេធ្វើនំពុំនំពងទានំអីគេដុតនំដុតអីចឹងណាក៏ស្រាប់តែផ្ទះកូនកំមុំហ្នឹងម្ដាយក្មេករបស់ហាលីមហ្នឹងគាត់ដុតនំតែគាត់អត់មានដូងណាគាត់ក៏ពឹងឲ្យកូនកន្លោះហ្នឹងទៅរោដូងឲ្យគាត់ហៅកូនប្រុសគាត់នឹងឬកូនប្រសាទេកូនប្រសាឯងទៅរោដូងឲ្យម៉ាក់យកមកកោសធ្វើនំអញ្ចឹងណាទៅរោដូងឲ្យគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងហាលីមហ្នឹងក៏បានបបួលម៉ាត់ស៊ីហ្នឹងទៅជាមួយហាលីមហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ច្រើននៅទឹកដីហ្នឹងទឹកដីខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់រៀងច្រើនគួរសមតែសម្រាប់ម៉ាត់ស៊ីគឺគាត់អត់ស្គាល់សោះហ្មងគាត់ក៏ព្រមទៅពីរនាក់ពីដំបងឡាយគាត់ទៅរោនៅក្នុងស្រុកភូមិទេដូចថានៅក្នុងភូមិនោះគាត់ទៅរោនៅក្នុងភូមិតែវាអត់មានក៏អ្នកដែលគេលក់ដូងហ្នឹងគេប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងអត់មានដូងទេគាត់អស់ដូងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់អ្នកលក់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឲ្យម៉ាត់ស៊ីជាមួយនឹងហាលីមហ្នឹងជិះទៅភូមិខ្មែរទៅភូមិខ្មែរគីឡូមានតែពេលហ្នឹងគឺនៅចន្លោះខ្ទង់ម៉ោង8យប់ទេចន្លោះនៅខ្ទង់ម៉ោងប៉ុណ្្នឹងឯងពួកគាត់ក៏ជិះទៅតាមអ្វីដែលមីងមួយដែលគាត់ប្រាប់ថានៅភូមិបងប្អូនខ្មែរគាត់មានលក់ណាស់គាត់ក៏អត់បានស្គាល់ឈ្មោះស្រុកភូមិខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរក៏រស់នៅនឹងទេគាត់ក៏ជិះទៅតាមទៅដើម្បីទៅរកដងឲ្យបានម៉ែក្មេងគាត់ធ្វើនំនេះស្រាប់តែគាត់ជិះទៅនឹងធម្មតាស្រុកពីដើមវាធម្មតាស្រុកខ្សែចំការផងកូនវាល្ងិតវាអីចឹងទៅអ្នកស្រុកភូមិណាផ្លូវនឹងផ្លូវគ្រូក្រហមពីរអ្នកគាត់ក៏ជិះទៅគាត់ជិះទៅចេះតែជិះទៅដំបងមានផ្ទះអស់ផ្ទះតែពេលនេះគឺគាត់បានឃើញវត្តមួយហើយបងប្អូនអ៊ីស្លាមគាត់អត់ចូលវត្តទេបច្ចេកគាត់អត់ចូលវត្តទេតែពេលនេះគឺដាច់ស្រយាលអត់មានមនុស្សសោះហើយអត់មានផ្ទះសោះដាច់ត្រឹមវត្តហ្នឹងហ្មងដាច់ត្រឹមវត្តហ្នឹងលេងមានផ្ទះបណ្ដោយគាត់នៅឃើញថាបន្តទៅមុខទៅព្រោះអីភូមិក្រោយដែលយើងជិះកាត់មិញហ្នឹងវាអត់មានផ្ទះទេពេលនេះគឺហាលីមអ្នកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាត់ស៊ីដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ថាបន្តដំណើរទៅមុខពួកគាត់ក៏ជិះទៅមុខជិះយូរទៅវាស្ងាត់ទៅដល់តែស្ងាត់ទៅម៉ាត់ស៊ីនោះក៏គាត់ប្រពូលមកវិញគាត់ថាបានទេបើអត់មានមនុស្សទៀតទេអត់មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទេទៅវិញទៅយប់ហើយខ្លាចចោលប្លន់ផងអញ្ចឹងណាខ្លាចគេវាយយកម៉ូតូស្រាប់ថាទៅវិញទៅបានពេលដែលគាត់បកម៉ូតូនឹងត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែគាត់ឃើញមានពូនឹងគាត់ប្រសាស្រាផ្លូវដូចថាផ្លូវជិះចឹងមានឃើញគេនឹងប្រសាស្រាចិត្តហ្នឹងគាត់នឹកឃើញថាមានមនុស្សហើយដែលចិត្តចូលសួរចូលទៅក៏មានឃើញអ៊ំពូដែលគាត់ប្រសាស្រាហ្នឹងមានគ្នាផែក4ទៅ5នាក់ដែលគាត់កំពុងប្រសាស្រានៅតំណឹងគាត់ក៏សុំអធិស្ឋានទៅកាន់ថាពូខ្ញុំសុំសួរមួយពូមានដឹងកន្លែងណាគេលក់ដូងកោសអត់ដូងកោសអ៊ំពូស្រាប់តែពូគាត់ស្វឹងផងណាគាត់ថាមានក្មួយឯងជិះទៅមុខតិចទៀតណាពេលដែលក្មួយឯងជិះទៅមុខតិចទៀតទៅដល់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសាតែវាអត់ធំទេផ្សារហ្នឹងគឺថាពូផ្សារតាមស្រុកស្រែតកាស្រាអាផ្សារនៅហ្នឹងក្មួយឯងទៅដល់ហ្នឹងទៅស្មានហ្នឹងគេនៅលក់ទេអញ្ចឹងក្មួយឯងជិះទៅមុខតិចទៀតប្រហែលដី1គីឡូដីឯដល់ហើយស្រាប់តែលឺអញ្ចឹងគ្នាក៏នឹកថាអរគុណពូដែលពូបានប្រាប់បានអីចឹងណាពួកគាត់ក៏នាំគ្នាជិះទៅរោដូងកោសហ្នឹងដល់ពេលតែជិះទៅរោដូងកោសគាត់ជិះទៅឆ្ងាយទៅណា
លេខស្រាប់ឆ្ងាយទៅមែនដូចតែអ្វីដែលពូនឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺទៅដល់មានភូមិគេមែនមានភូមិបងប្អូនខ្មែរយើងមានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏នៅនឹងមែនតែសម្រាប់ផ្ទះគឺបិទអស់ហើយគេបិទអស់ហើយដល់ពេលបិទអស់ហើយគាត់នឹងមិនដឹងទៅរោណាងាប់ផ្ទះគេបិទអស់ហើយនៅទៅគោះទ្វារគេល្មិចមិនហ៊ានគោះគេណាមិនហ៊ានគោះទ្វារផ្ទះគេពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តចេញពីភូមិនឹងត្រឡប់ថាមកវិញណាមកវិញក៏ស្រាប់តែគាត់ថាជិះមកដល់កន្លែងដែលពូផឹកស្រះនោះស្រាប់តែបាត់ពូនឹងអស់លីងពូដែលភាសាស្រះបាត់អស់លីងតែឃើញក្មេងនៅនឹងមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ចតុងខ្ទង់អាយុ18ឆ្នាំអ្នកដែលចាំនៅកន្លែងហ្នឹងណាគាត់ក៏អត់បានថាតាំងចិត្តចូលទៅសួរគេទៀតដែរគាត់មានថាឃើញចូលទៅសួរម្ដងទៀតអត់ទេព្រោះនៅគាត់នឹកគិតថាបើពូប្រាប់ថាកាលមកគេអត់គេលក់ហើយឥឡូវគេបិទទ្វារអស់ហើយមិនដឹងទៅរកណាទៀតទេមានតែជិះទៅផ្ទះតែស្រាប់តែពេលជិះមកដល់កន្លែងដែលគេផឹកដែលបាត់ពូអស់ហ្នឹងស្រាប់តែមានមនុស្សប្រុសចតុងម្នាក់ហ្នឹងបក់ដៃហៅ2នាក់គាត់នឹងឲ្យចូលហៅ2នាក់គាត់ឲ្យចូលណាគាត់ឃើញគេបក់ដៃហៅចូលសំណាកន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្លាប់សួរផងពួកគាត់ហ្នឹងក៏បត់ចូលមែនគាត់បត់ចូលមែនណាបត់ចូលមែនស្រាប់តែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងនិយាយជាមួយគាត់ថារោគដងកោសមែនគាត់ស្គាល់ផ្ទះគេកោសគាត់ជូនទៅគេនាំផ្លូវទៅរោគដងកោសស្រាប់តែគេនាំទៅណាម៉ាត់ស៊ីអ្នកដប់ហាលីមអ្នកអង្គុយកដាលម្នាក់ប្រុសនឹងអង្គុយពីក្រោយម៉ូតូនឹងមួយG3នេះក៏ម្នាក់ប្រុសនឹងចង្អុលឆ្វេងចង្អុលស្ដាំឲ្យទៅតាមខ្លួនដែលប្រាប់ថាទៅស្រាប់តែជិះតាំងពីផ្លូវថ្នល់រហូតជិះចូលជំរាបគេហៅជំរាបស្រែមកទេសគូបបានជិះចូលផ្លឹមពីរអ្នកគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាតាមភាសាចាមរបៀបនិយាយតែចាបានហ្នឹងបានកៅញ៉ែវណាអាប់មួយនឹងនាំអញទៅនាំអញទៅដល់ឡៃណាប្លន់យកម៉ូតូអញ្ចឹងណាទៅសួរថាចិត្តដល់នៅអ្នកនឹងក៏ប្រាប់ថាបងឯងដាក់ខ្ញុំនឹងហើយសត្វតែពីរអ្នកគាត់ថាខំឲ្យជូនមកវាស្រាប់ឲ្យដាក់ហ្នឹងគាត់ស្មានតែដល់គាត់ថាដល់ហើយម៉ែស្រាប់តែម្នាក់ប្រុសនឹងនិយាយថាបងឯងដាក់ខ្ញុំនឹងហើយពីអ្នកបងឯងជិះទៅមុខតិចទៀតទៅឃើញផ្ទះហើយមានផ្ទះមួយគេលក់ផ្ទះហ្នឹងនៅបើកភ្លើងទេចូលទៅទិញទៅពីរអ្នកគាត់ក៏តម្លាក់អ្នកនឹងចោលគាត់ក៏ទៅទិញផ្ទះហ្នឹងមែនគាត់ថាទៅផ្ទះហ្នឹងក៏សស្អាតមែនទែនផ្ទះហ្នឹងអាលីមជាមួយនឹងម៉ាត់ស៊ីគាត់ថាទៅដល់មិនមែនមានតែផ្ទះមួយទេតែហ្នឹងគឺមានផ្ទះឡើងចង់10ខ្នងផ្ទះនៅហ្នឹងណាតែខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងគឺវាស្រែទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយพึ่ងស្វល់កូនខាងក្រោយផ្ទះវាស្រែតែផ្ទះគេហ្នឹងណាកូនគាត់និយាយតាមម៉ាត់ស៊ីគាត់និយាយគាត់ថាគាត់ហៅខ្ញុំឡងនឹងបងថាឡងផ្ទះគេសុទ្ធតែក្បឿងស្អាតមែនទែនស្រាប់តែចូលទៅមែនឃើញផ្ទះហ្នឹងគេលក់ដងមានដងគោដូចភ្នំអញ្ចឹងគេដាក់នៅមុខផ្ទះគេសុទ្ធតែដងចាស់ដងចាស់គេដាក់គោឲ្យគេអង្គុយនឹងក្រោមផ្ទះហ្នឹងពួកគាត់នឹកថាដងច្រើនណាស់ទិញដងចូលទៅទិញផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ចូលទៅគាត់លើកដៃជម្រាបសួរមីងខ្ញុំចង់ទិញដងទិញអីចឹងណាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងសន្លឹងមើលមកគាត់អ្នកហ្នឹងសន្លឹងមើលមកគាត់សួរគាត់ថាមកពីណាមិនទៅស្គាល់ភូមិហ្នឹងនៅហ្នឹងថាមីងឯងគេនាំខ្ញុំមកគេឲ្យខ្ញុំមកថាតនឹងមានដងនោះគាត់ថាអត់ដែលមានអ្នកណាគេមកទិញដងដល់ភូមិគាត់ទាំងយប់ចឹងទេម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងថាអានាងអាក្អូនភូមិមីងអត់ដែលមានអ្នកណាគេមកទិញដងទាំងយប់ចឹងទេឥឡូវអូនឯងចង់បានដងប្រហែលផ្លែគាត់ក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំសុំចែកដង5ផ្លែមីងកោសឲ្យអត់គាត់នឹងក៏ឆ្លើយថាកោសឲ្យយកកាក់សេងឬទឹកសេងឬក៏ម៉ាច់ថាបាទមីងយកទឹកសេងយកកាក់សេងចាំបន្តិចក្មួយចាំមីងកោសឲ្យអ្នកនឹងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅកោសដងណាកោសដងយកមកឲ្យពួកគាត់ក៏ទទួលដងពីគេអូនស្រាប់បៃតនណាទទួលដងពីគេកាក់សេងទឹកសេង
ហុចលុយហុចអីឲ្យទាំងអស់ពួកគាត់ក៏ធ្វើដំណើរចេញពីនឹងមកវិញតែពេលដែលចម្លែកត្រង់ថាពេលដែលពួកគាត់ជិះចេញពីផ្ទះនឹងមកវិញណាសំលេងឆ្កែលូពីខាងក្រោយខ្នងគាត់មកឡើងក៏លួចសំលេងឆ្កែលូអូយនិយាយពីសបល់កូនសំលេងឆ្កែលូឡើងក៏លួចពីក្រោយគាត់ក៏និយាយភាសាចាមពីអ្នកជាមួយនឹងម៉ាត់ស៊ីហាលីមគាត់និយាយថាអើយឆ្កែលូអញ្ចឹងរបៀបនិយាយថាអូយហើយជាលឿនណាស់ណាបើគោណាក៏ហួយទៅទៅលឿនទៅតែខ្លាចទៅលឿនពួកគាត់ជិះតាមអ្វីដែលគេប្រាប់គាត់ហ្នឹងឲ្យមកដូចថាផ្លូវដែលគេនាំមកមិនឲ្យមកហ្នឹងជិះយូរទៅវាលទៅគាត់ថាមែនគាត់ទទួលស្គាល់ថាពីដំបងជិះពីលើខ្នល់ចុះមកមែនតែពេលដែលគាត់ជិះចុះមកមិញគាត់មិនបានឃើញថាមានវាលទេអីស្រាប់តែពីអ្នកគាត់ជិះចុះជិះឡើងវាលដូចវាលស្រែយើងអញ្ចឹងណាកូនវាលទៅចេះមើលទៅឃើញវាលទៅម៉ាត់ស៊ីផ្លូវជិះមកមិញដូចមិនមែនផ្លូវហ្នឹងទេគេច្រឡំផ្លូវអញ្ចឹងណាគេច្រឡំផ្លូវទេបកក្រោយចឹងជិះបកក្រោយពួកគាត់បកក្រោយមកវិញណាបកក្រោយជិះមកវិញវាលទៀតគាត់ថាទេគាត់ជិះមកមិញតាមផ្លូវនឹងដូចគ្នាតែផ្ទះគេទៅភូមិគេតាបកមកវិញហ្នឹងបកប្រងថាមកសួរអ្នកផ្ទះដែលកូនហ្នឹងថាមីងអើយផ្លូវណាឡើងទៅខ្នល់ធំគាត់ថាជិះមកវិញវាលទៀតវាលចុះវាលឡើងវាលចុះវាលឡើង3កង់ទុកដេះអើយស្កាត់តែកៅពីអើយអស់បាត់ហើយចាប់បាត់3កង់កូន3កង់ម៉ូតូ2នាក់អូយ3ម៉ូតូ3កង់ម៉ូតូកដាលភូមិគេហើយទៅរកអ្នកប៉ះកង់តាណាកូនបដើម៉ូតូ2នាក់ម៉ាត់ស៊ីហាលីមអ្នកទៅបដើម៉ូតូម៉ាត់ស៊ីអ្នករុញពីក្រៅពួកគាត់ដូចថារុញម៉ូតូបដើអីតាមបដើណាស្រាប់តែម៉ាត់ស៊ីគាត់និយាយម៉ាត់ស៊ីមួយអូនឡប់ម៉ាត់ស៊ីណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំសាក់រឿងខ្ញុំណាគាត់ក៏និយាយនៅពេលដែលគាត់បដើម៉ូតូដល់កន្លែងមួយគាត់ស្រាប់តែកត្រាក់ម៉ូតូថយក្រោយដូចថាគាត់រុញទៅគាត់ទាញម៉ូតូថយក្រោយវិញស្រាប់តែហាលីមគាត់សួរធ្វើកើតអីយកគេហើយកើតអីម៉ាត់ស៊ីនិយាយថាកុំទៅមុខបានអត់បកក្រោយវិញទៀតអត់បកក្រោយទៅអីម៉ាត់ស៊ីគាត់ថាបកក្រោយវិញទៅអីដល់ហាលីមគាត់ខ្លាចដែរគាត់ថាបកទៅចឹងគាត់រៀងខ្លាចដែរចឹងណាពួកគាត់បកម៉ូតូមកវិញពីរអ្នកគាត់ដើរទៅទឹមគ្នាម៉ាត់ស៊ីប្រាប់ទៅកាន់ហាលីមថាហាលីមអញអត់ដឹងថាអានឹងជាស្អីទេអញអត់ដឹងថាអានឹងជាខ្មោចជាអាតៅវិញញ៉ាដែរឃើញព្រោះតាំងពីតូចដល់ធំញ៉ាដែរឃើញសោះស្រាប់តែពេលអញខាត់ហែងថាឲ្យបកម៉ូតូមកក្រោយវិញមកហ្នឹងណាអញអត់ដឹងថាអញឃើញអានឹងជាស្អីណាមើលទៅកម្ពស់សឹងថានិយាយ5-6ម៉ែត្រអញឃើញអានឹងតោងដើមថ្នោតអញឃើញអានឹងតោងដើមថ្នោតឲ្យឡើងប៉ុណ្ណានេះអញគិតទេថានឹងជាស្អីព្រោះអីគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាអីដែលគាត់ឃើញអានឹងជាខ្មោចព្រោះគាត់អត់ដែរជួបតាំងពីដើមមកគាត់អត់ដែរជួបពួកគាត់បដាម៉ូតូចេញមកហាលីមប្រាប់ថាឯងឈប់និយាយពីរអ្នកគាត់ខ្លាចដូចគ្នាឯងឈប់និយាយពីរអ្នកគាត់ក៏សោតទាំងពីរនាក់គាត់ព្យាយាមសោតធរគាត់ណាគាត់ព្យាយាមសោតចុះសោតឡើងគាត់ថាគាត់បដាឡើងសឹងថាយើងនិយាយគាត់ថាបងអើយខ្ញុំបដាម៉ូតូចាំបាច់ឲ្យឃ្លៀករកកន្លែងប៉ះវាមិនឃើញព្រោះសុកស្រែចការផលវាយប់ទៀតបើនឹងទៅរកកន្លែងប៉ះតាណាតែគាត់សោតចុះសោតឡើងយើងចេះទៅនាំធរសោតណាគាត់ថាបដាប្រហែលជាមកសបកធំទៀតដល់ផ្លូវខ្នល់ជាតិធំដល់ផ្លូវដែលគាត់ឡើងមកដល់ផ្លូវគាត់ជិះទៅផ្ទះគាត់វិញគាត់ថាដល់នឹងគាត់ថាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាដូចព្រះប្រោះទៅដូចព្រះជួយឡើងមកដល់លើធូរចិត្តខ្ញាអញដល់ផ្លូវលើបដាទៀតកូនស្ដាប់ទៅតន់ណាខ្មោចលងថាយណាលងពួកគាត់សឹងជ្រុះសក់អាកូនគាត់បដាគាត់ចេះឆ្ងល់ជើងគាត់សើមជើងគាត់ថាសើមស្អិតគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់សើមហើយស្អិតជើងគាត់សើមស្អិតគាត់ក៏អោនមើលវាយប់កូនវាយប់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អោនមើលវាមិនសូវច្បាស់
đừng nghịch quát tí tu sắp ân chật pơ như nó ân chật pơ như nó còn cho pơ còn chật bao pơ tu sắp nó còn cho mơ trơn mà chả thay quả đó quát cho mơ trơn quát trơn kháng thuê con đáp mà trơn con rất là chiêm con chiêm chăng á quát cười thở ơi từ gà nó chiêm từ gà hơi từ gà Halim á từ gà quát hai Halim nói mơ chưa quát là chiêm và chàng pơ mơ con quát đâm thằng trường quát nó quát một ấy quát thác quát trường quát chiêm quát và chàng pơ cấp ông ai đang Halim nó con vậy tham mà chứ Halim thì vậy tha đôn đại kê có ai mà thăng nâng á con đại kê pu cho tắt ai mà nặng nâng cứ chiêm tật con chiêm sát con chiêm sát nông mục mà thăng con quát cái lấy khơi thăng đôn để quát tình kê nó ngát thăng môi chiêm thăng môi tiết sạch các đôn nâng sạch thăng đại pu cho tật đôn nâng chiêm con ta quát khơi nhá con quát khơi quát phải đuôi mà tô trao tổng pi nhá quát phải đuôi mà tô trao mong con sao mà tô đánh thằng mà phải đuôi trao rút pra dọc con rút pra dọc rút từ té kế rút từ té hai té mũi là con rút trâu từ nâng con thời chuyện chắc té kế được hàng khổ quá té kế té quát nó bị tiếp tiếng khao rút trâu từ té kế quát từ sợi ở kế chui làm áo té kế làm áo kế từ bóng kia trao quát là trao quát lột cho con spek kế quát lột cho con spek kế quát xong rồi kế chui quát prap kếแต่quát khmoi lông bong bong khmai chui quát á xu thải máu khơi nhé hay máu pina hay rút trâu té kế chẳng nó từ bóng kế chặt á kế chặt quát kế trao từ quát trao quát bòi kế chui quát lột ai spek tháp pe chẳng tới nè phun kế khơi chẳng kế ăn đất kế xua cái thằng ơi quát quê cái vô tắc cái thắc cái xu quát cao ấy ô này rốt máu pina pu ơi chui nhom phong pu nhom khmoi lông pu nhom khmoi lông pu ơi pu nhom khmoi lông pi lơ màu cái xu từ nãy đam tốt ngày máu pina ấy là chắc có prap tha nhom máu pi tinh đôn tinh ấy trongนั้นนะđây xa ôn vì chất ca pu mặt nhưng vì chất ca pu nhom một đâm sọc cung kê mà tê pu ơi nhưng mà tinh đôn ấy ta trong xu cho xu lá con ấy đâm rương ấy à mà chắc té đại con rút từ trôi kia chui nâng con prap thọ pa nè ta pin nè pa po nè ta pin nè ảnh pa nè ta cái dễ chắc ôn pin ôn này mi tập pa pi ấy nè ta chẳng cái súa tha pu nhưng mà đăng phải nè ta mình nè ta nhưng mà đăng thế pu tay nhung tờ rộ đồn sao pu ơi pu cho lời nó ngày từ na nhưng trong tôi té nhung vinh trong tôi tên nhung vinh pu anh chui thì vô mà tôi nhung tịch mau tôi nhung tục sau này lừa kho lo pu tôi chui vô nhung tịch mau ba nè phùm này kia tôi chui vô cái nó mà kia tôi vô mà tàu áo ba pe kia tôi vô mà tàu áo nhá con mà được propi nè sọc nâng á nè phùm nâng kia tôi vô mà tàu áo bắt mà sọc cái vô mà tàu mà áo bao vô mà tàu mà áo nhá kia có prap nè thằng pi đây tôi vô mà tàu nâng á kia tôi đòi liếm kế từ sông mà tàu phụ kế đăng này sọc phun cái đăng trắng kế từ sông mà tàu thà không có lúc á thà xa nơi nâng công bạc cai này là con trai sông mà tàu vô tàu kia vinh kia ở đằng rương công bạc cai đây kế từ sông mà tàu nó vô mà hồi vô mà đòn hơi nét đây từ vô mà tàu pin nặng prap thá pé đại lao từ vô mà tàu nâng á pé đại lao từ vô mà tàu nâng miên mình đứa châu chăm nơi lại mà tàu nâng kế ập rong ăn tàu nâng tê cái prom ai mà tàu nâng tê khỏi cắt đa tới cái lấy tới khơi mà đưa mình nét mà tàu mùi phải đuối nơi cái lại nâng mà đưa mình nét nó trôi nơi cái lại mà tàu nâng nét tầng pi đây thì vô mà tàu tầng bắt nâng chất thá nét lại trôi trăm nơi cái lại mà tàu nó chụp bắt chỉ lúc này cái thang xa nơi này đa tới sông lược đây spek pi chẳng ai thì ô con trai ban khơi nhá lúc và cài xạ sật á con trai sông mà tàu với nhá lời con trai mình tục rồi con bạc cài nó bắt nè nâng chân tới bắt nè nâng đau thì vô một tố và đau một tố vô một vịnh nhớ á ba nè phun đến kì chui ba pe kì chui tất cả một tố bị bay khi mình nó thật chi từ mạch nhớ lá ở ấy thì mới chăm pu oi con trai bị chui mùi anh vô ta nhớ lá ba pe chân tới hà liếm nâng mặt sĩ kia có và đau một tố nâng cái thẹn phình cào chân tới mùi ở đó té sân tay bay chăm đô con cam khối chi sân nó rẹ chanh máu á rẹ chanh màu nét đại chun màu nấng pi mà tàu nét bay nè
បូកទាំងម៉ាត់ស៊ីជាមួយនឹងហាលីម5នាក់ជី3ម៉ូតូ5នាក់នេះជី3ម៉ូតូតើនេះកូនដល់តែពេលចឹងជីមកឡើងមកដល់លើខ្នល់វិញអ្នកដែលគាត់ចដោម៉ូតូហ្នឹងគាត់និយាយគាត់សួរពីរអ្នកហ្នឹងថាបងឯងពីរនាក់ខ្ញុំសួរមួយបងឯងជិះទៅដល់ណាបងឯងជិះទៅរោដងនោះរោដងនោះរោដងដល់ណាគាត់ក៏ប្រាប់ថាទៅរោនេះជិះទៅក្រោយវិញបកទៅក្រោយវិញទៅរៀងឆ្ងាយតិចណាទៅរៀងឆ្ងាយទៅមានភូមិមួយតែភូមិហ្នឹងតាមដែលពូនោះប្រាប់ថាសាតែពួកខ្ញុំទៅរោហ្នឹងវាអត់បានពួកខ្ញុំក៏បកមកវិញមកដល់កន្លែងគេផឹកថ្នោតជូរហ្នឹងមកដល់កន្លែងផឹកថ្នោតជូរគេសួរបដ ாய் អ្នកដែលជូនទៅនឹងសួរថាបងខ្ញុំសួរមួយកន្លែងដែលបងឯងជួបគេផឹកស្រាផឹកអីហ្នឹងអ៊ំដែលផឹកស្រាដែលបងឯងនិយាយហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចកាអាលឹកមែនណាស្រាប់តែពីថាបាទបងចកាអាលឹកអើយបងអើយខ្ញុំអើយបងស្ដាប់ខ្ញុំជិះទៅផ្ទះសិនជិះទៅដល់ផ្ទះព្រោះខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកនេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំជូនមកទៅដល់ផ្ទះជូនមកដល់រោងការវិញកូនមកដល់រោងការវិញហាលីមក៏យំម៉ាត់ស៊ីក៏យំឡើងផ្អើលរោងការគេទៅនឹងអ្នកដែលជូនមកគេប្រាប់ថាអ៊ំកូនអ៊ំឯងគេលោកកូនអ៊ំឯងគេលោកហ្នឹងអ៊ំពួកខ្ញុំជូនមកគាត់វិញរត់ទៅផ្ទះគេម៉ែក្មេកប្រពន្ធអង្គុយនឹងស្ដាប់ពួកគាត់និយាយពួកគាត់និយាយពេលដែលស្ដាប់និយាយហ្នឹងពីដំបូងដូចថាតាណាដើមទងរឿងមកមិញដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងដល់និយាយចប់ទៅអ្នកដែលជូនមកគ្នា3អ្នក2ម៉ូតូហ្នឹងគេក៏និយាយប្រាប់ថាមីងឯងស្ដាប់ខ្ញុំណានៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់មីងតាំងពីតូចមកហើយតាំងពីតូចចូលឆ្មាពួកខ្ញុំហើយកន្លែងដែលប្អូនទាំងពីរបងទាំងពីរអ្នកគាត់ឈប់ស៊ូគេរឿងផឹកស្រាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចកាអាលឹកតែនឹងចកាអាលឹកហើយមីងកន្លែងហ្នឹងពីដើមគឺកន្លែងគេបូជាសពពីដើមមកតាំងពីឆ្នាំ1988តាំងពី88មកមីងតែនឹងពីដើមគឺអាចារ្យបូជាសពបាតផេះខ្មោចបាតឆ្អឹងខ្មោចបាតនៅកន្លែងនេះទាំងអស់បាតរហូតកើតទៅជាជីតែនឹងហើយតែនឹងលងអាក្រក់ណាស់មីងលងអាក្រក់ណាស់អ្នកណាដែលបានជួបគេនៅតែនឹងហើយចាំមើលដឹងតែគេតាមហើយដឹងតែគេតាមបងបើមិនឈឺជ្រុះសក់ទេក៏លួសព្រលឹងងាប់ដែរគេធ្វើឲ្យឈឺងាប់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមីងខាងសាសនាមីងមានអីដែលអាចជួយពួកគាត់បានទេតែបើខាងពួកខ្ញុំអ្នកដែលជួបតំណឹងហើយត្រូវតែទៅសែនឲ្យគេនៅនឹងទៅសែនឲ្យគេនៅតំណឹងហើយលេងភ្លេងថ្វាយឲ្យគេផងគេនឹងមិនដឹងថាខ្មោចឲ្យបងបាត់ឬក៏អ្នកតាដែលគេថែរក្សានៅតំណឹងក៏មិនដឹងតែដឹងតែម្យ៉ាងបើថាលេងឯងតតាអ្នកនៅឈូសក់ងាប់មកតែនេះខ្ញុំមិនដឹងទេណាមីងខាងមីងរៀបជួយគ្នារបៀបហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងតែបើថាខាងខ្មែរគេធ្វើចាប់ដល់តែស្រាប់ចុះថាអូននេះអត់អីទេមីងអរគុណណា1 2 3ណាខាងមីងចាំមីងដោះស្រាយចាំមីងជួយពួកគាត់អញ្ចឹងមីងអរគុណហើយជូនលុយជូនអីចឹងណាគ្នាបានម្នាក់10000ជូនមកបានម្នាក់10000ត្រឡប់ទៅវិញណាងាកអស់ហាលីមជាមួយនឹងម៉ាត់ស៊ីញាក់សាច់កូនយុគនឹងកូនយុគក្នុងរោងការហ្នឹងណាម៉ែក្មេកគាត់ហ្នឹងម៉ែក្មេកហ្នឹងណាម៉ែក្មេករបស់ហាលីមគាត់ហ្នឹងក៏ថាអត់អីទេសូត្រអាយសូត្រអីទៅសូត្រអីទៅឲ្យងូតទឹកឡើងទៅដេកទៅគេក៏និយាយថាឯងចិត្តការឲ្យនឹងទៅអីចឹងណាគេបន្ទោសម៉ែក្មេកណាម៉ែក្មេកគាត់ក៏មិនបាននិយាយអីច្រើនដែរកូនពីរអ្នកហ្នឹងវាឡើងទៅដេកនៅលើអញ្ចឹងចាស់ដែលគាត់នៅហ្នឹងនៅអ្នកណាដែលគេដុតនំអ្នកណាគេវាយនំគេនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងដល់ពីរអ្នកហ្នឹងឡើងទៅដេកអត់ស្រាប់តែឡើងទៅដេកស្រាប់តែម៉ាត់ស៊ីហ្នឹងគាត់មិនសូវអីទេម៉ាត់ស៊ីណាកូនមួយឈ្មោះហាលីមហ្នឹងម៉ាត់ស៊ីហាលីមវាឡើងទៅដេកទាំងពីរអ្នកម៉ាត់ស៊ីក៏គ្នាដេកដែរស្រាប់តែឮសំឡេងហាលីមហ្នឹងស្រែកម៉ាក់លើយតង់លិនហើយនិយាយចាមករបៀបម៉ែអើយជួយខ្ញុំផងហាលីមក៏ត្រក់ដាច់ខ្សែមុងដាក់អីអស់ទឹកអស់លិញទាញដាច់ខ្សែមុងរត់ខ្ទប់ទៅជាងទៅវាញ់ជាងក៏ដៀងប្រអោអ្នកខាងក្រោមឡើងឈូសឡើងទៅលើម៉ាត់ស៊ីឃើញចឹងភ័យរត់ចោលគ្នារត់ចុះពីលើផ្ទះមកវិញ
รถจอดtới kia khơi mặt xí nó cho nó cái chập á số mặt xí ai cắt ấy thọt đằng tay hai lim bạc cắt nơi lừa bạc cắt làm bay phù một lần tới chập á cồn chập ông na kia chập Halim mà cồn đằng Halim mà vậy nhưng mà đằng ta màu thơ rồi còn ta thưa ấy na cồn mà tìm cắt đến lại lắm Halim hao một co cho cồn không là spool co cho hao mà cồn đôi chân cái hai bộ co cho á hao spool cho hao mà cồn hao sắp tới khơi hao chẳng ô ọt sủa là sắp hiếp nè nắng ngay đã ô ọt sủa chẳng tới cái cả hai tuôn mà chui cừu á là việc người ta cừu khang bom ôn Islam đang tuôn còn việc mấy chục một tháng hai mà chui cái nó còn mà số đấy cái vô tập mà liệp lừa co vô bịa ta câu nó cầm rau trâu lại cầm rau trâu câu nó nhom bộ bạc phải chuột là việc đôi ta chạy bỏ Islam cái là việc đôi ta cầm lai nhá mai với là việc phụ năng bị thơ á bị thơ ở luôn phần lưng á cồn Halim chập đam cầm rau trâu cồn bây giờ Halim cầm rau trâu là cồn là việc đôi ta sẽ ấy dây tái đập đầy này chẳng khăm thì mình crude bật này chứ khăm thì mình crude và bây giờ crude chẳng tới nghĩa từ mặt xí á cồn cái nơi là chung là lửa tẹt nó tập ọt này á cái nơi chung như tập ọt mặt xí tha ọt nơi lửa tẹt nó tên mặt xí trong cho khổ long trong cho khổ cái số ấy cả đây bài công chó á công cho tôi cao họ tê nên trong cho tôi khổ cái non mặt xí cho mặt cao cái non cho mặt cao mặt xí mà đó phim cuối nâng cao te miên phèm của buổi nét nâng cuối buổi mặt xí này khác khi cuối lưỡi tới là khác khi cuối cao chẳng hết á cuối chẳng tới mặt xí cuối hôm nay đừng mặt xí khơi thầy mắt xí quỳ nâng cao cho mùi nâng kia tụi mình mắt xí còn khơi y câu đồ nâng máu còn khơi y câu đồ nó trôn một tè có tam sẽ lần mưa kia này cái bọ đây hai quạt nước đào từ tam cái chập chuột nè đành cùi cõng nó cái chập đây mặt xí chuột chập cướp cái xô mặt xí ta na thẳng cái hai quạt nó y nó một nó minh nó một nó hai quạt mình có đồ mình lộ đồ nhóm hai cái đăng bạc này nè là cái này nó cái đăng tháo ô mặt xí khỏi mà hai đọt tiền hai vô tư bù bỏ cái hai cái chặt cái luôn cái dốc đây tụp lên mặt xí cái dốc đây tụp lên cái số prom đã chia cái dốc đây tụp chứ cái prom đã chia nè ăn crom sai cái pram nè lơ tha ơi dạng mà chứ cái máu ai Halim chặt đam cứ mình cứ ấp đầy mặt xí chập đâm về vọt lên score này na họ đâm tâm dạng từ tam cái hai prap thập lưỡi lên na pleng bia tới pleng mặt xí tới ta pleng nhóm từ tam cái hai nhóm pleng nhóm từ tam cái hai nhóm nè là cái nơi nữa vậy thật cái ấp lệ và hiện tập pleng cứ mặt xí tới mặt xí đâm tự tái nè là cái nơi nó cái chập toàn sao ta chập toàn men còn thật đôi nhưng mà vậy để mặt xí vậy chỉ mới là Halim vậy chăng ấy để quan ban khơi năng nét này chắp mắt xí cho môi năng Halim nét này nâng tập óc nét năng kinh vậy thôi mà chứ nét này kinh coi năng kinh vậy khai sạ sai hơi phải lưng đúng á sai hơi phải lưng nâng cồn vì họ cả lưng lừa từ bộ te nét này khơi nhưng nét này nó không ổn ca năng nét này kia khơi những cái mà prap tha ơi khai sạ họ lừa từ bộ te ha khai sạ họ lừa từ bộ te nét là kia nó có kia prap thà công ơi vì nó tranh bị kẹt công ơi tranh cái hai mình dụng tung đập pi đập bay năm nó hai phèm một mùi nè mà sâu lòng pin tè hậu cá sâu lòng pin tè sâu Halim có uất mà sẽ là chiêm cổ mình có uất đấy là việc cái thắt đi chân tới khăn mình cứ chân tới việc đau cái pe đôi dương chưa cái pe chứ đau ra đó sẽ tập mọt chỉnh
chẹt chìm chẹt mà chìm chẹt mà chìm chẹt chìm mấy bốn đòn chẹt mà chìm mà tôi nâng cặp rạp thá cái thư khmoi để luôn nó cứ khmoi là việc đôi khmoi như vậy ta khmoi bong bọt đấy khmoi bong bọt ở vát bò nè ta bờ chân ta cầm lai ai vậy cái thư ấy hai tờ rô plát đồ tuôn nắng ấy tờ rô plát đỡ mày cô việc thật anh đốt là giật kế của chỗ đô mắt cái đốt là giật ấy còn ơi Hà Lim snap nơi mặt gì bóng đá bây giờ sạch rương sâu nhom ô công phay Attica nơi miên được không màu công phay bởi ủa trời nè nè ôn pro tình nâng hai nè Attica hai chỗ cầm thi sâu vào con đấy buồn sâu buồn nơi miên ở đây đi đôi pe chân tới mặt Hà Lim cột ngọc từ với nhá vì nơi mặt gì á còn nơi mặt sĩ chặt đam đôi chặt nhôm vậy mà cho con về con vón mà pe còn đằng luôn mà pe còn đằng luôn rồi lấy cái đó con mà dốt nơi đo prất mà dốt nơi đo prất đo tập pe đo prất tới phụ quát hiền xoang pi nè con nó hiền xoang từng pi rồi tháp prất hai chấm xoang ngay xua tới ọt ấy chấm cái ta ở đây sọc cái chấm ở đây ấy sọc sờ bài bà chám cái ta selamat ai bà khai thác bà này sọc sờ bài ai đến ấy ai tại vì ọt chắc bộ qua tầng kia tầng mắt xí tầng Hà Lim tầng nẹt tè tầng bài cái này cái thằng bị ọt ấy nè sắp tầm máu pram lửng nhiệt cồn pram lửng nhiệt toàn đấy nè mắt xí có chặt đau miếng ở rắm thà có crucible có crucible cắt có phép kì mà có prap kê thà có khá chứ bên nó cứ miếng cái chui có đây tại có ở prap kê Hà Lim lên ấy từ mắt xí chặt đau miếng ở rắm thà máu pram mà toàn chặt đau miếng ở rắm thà luôn anh khá chặt đau miếng ở rắm thà thật chết rút tới sự ngắm đê cồn ra phải to nó không miệng đá nó cồn mọi lên có á miệng đàn cồn mọi lông thá nữa lông mặt xí qua rút tới sự ngắm mọi chung là chất pi bảy màu cồn giúp màu giúp đá giúp trôn mà đó mắt xí có sự ngắm tới qua thiểm cọ đây một với nhớ đôi mình đi cho ta ta hay lên ấy vậy smarto cả lại nhớ cara đôi dương 7 năm chân á côn ôi lên ấy vậy có ta trên phi tục máu có cả khơi kế của cô là phinh tia lăng phần nó Attica phần nó làm phinh tia có đã thò mà đá tia nó tia thang côn của mông là biết chơi này ta off nè hai ấy bàn miên mà nữ mau lòng phinh tia khang côn của mông tập phần nó ngay kia mà lên côn của mông bị áp chậm lại chứ su tập bom Islam đằng này PKK côn ca ấy cho vì miền bom ôn kia mà lên của mông không sụp côn kia mà lên ca côn nó bị áp chậm lại chứ P đã quạt tranh máu quạt cả khơi kênh côi làm phinh tia quạt khơi kênh côi phinh ché quạt cả đa cắt pi cái trên nè tọt nó sẽ lăng mơ một quạt đôi thay này khá thức của phong tạo nó tại khơi P để quạt tranh máu mà nè ta mơ một quạt trẻ sẽ lăng mơ một quạt cả cho thằng mấy cái ta mơ quạt chẳng hết á mấy cái ta mơ cốt sẽ tặc mơ cốt đó ở hiên mơ một kê bình tê mắt xí của ta chân phi cái lại nhưng mà đó là cái lại thui té cam cho đá cho tụi cào che cốt đa mà đó cái lại nặng sẽ tặc đa lấy lư sầm lên cái dùng cốt còn hiện mơ tới khơi kê nè nơi nâng cái dùng tặc cái kia dùng nó có cho ta mấy cái dùng trắng còn mơ cho mơ lá có khơi miền kinh ngót được không té nâng miền mà đương ngót được không té nâng á có tha nè đại mau lòng pin chắc cặp kê mệt mau rong ca thì kê mà bòn sập có khơi kê ngót được không té nâng có cả từ mơ cái anh ai kê ngót không té nâng á từ mơ tới việc khơi té khơi được cái crop cái nát xó khơi được cái crop cái nát xó quát hiểm thay luôn có cho phải lừa cam chỉ ta có thật quan ta có thiên chương mà đo cam chỉ đào phliêm á con thiên chương mà đo cam chỉ đào phliêm
គាត់ឃើញពូដែលផឹកស្រាហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាទៅមុខគាត់ឃើញពូដែលគេផឹកស្រាហ្នឹងណាកូនអ្នកទាំងប្រមាណអ្នកទាំង4ទាំង5អ្នកដែលអង្គុយផឹកស្រាហ្នឹងចាំគាត់នឹងក្រោមចាំមាត់ស៊ីនឹងក្រោមមាត់ស៊ីគាត់តែឃើញស្គាល់មកថាអូអាពូហ្នឹងដែលផឹកស្រាប្រាប់ផ្លូវអញឲ្យទៅហ្នឹងសត្វតែគាត់ឃើញណាកូនឃើញណាមានគេសបាចាប់ស្មាគាត់គេចាប់ស្មាគាត់គេចាប់សងខាងគេចាប់គាត់សងខាងទៅគាត់គេចាប់គាត់បដួលបោកគេបដួលទៅដួលផ្ងាគ្រួយបៀងចឹងទៅម្នាក់យកដៃមកសកត់ទ្រូងគាត់ដល់សកត់តគាត់សកត់ជើងគាត់ដូចតែគេចាប់បដៅគាត់រើចឹងណាគាត់ថាកុំចាប់អញណាកូនគាត់ថាមានគេលូកដៃផ្ទះកភ្លៀងគាត់លុកផ្ទះគាត់ឡើងហឹងលឹកកជាផ្ទះកភ្លៀងគាត់ឡើងហឹងលឹកកជាផ្ទះចូលតែឡើងគាត់ថាត់គាត់ផ្ទះឡើងស្វាងផ្ទះចូលតែឡើងគាត់បោកភ្នែកសវេសវាបោកភ្នែកចឹងអាខ្លះសកត់អាខ្លះខ្ទប់បុកអាខ្លះលូកដៃច្បាច់មាត់គាត់ថាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ចង់ក្រែកបោកភ្នែកមកវិញអ្នកផ្ទះហ្នឹងសោះអ្នកផ្ទះកូនកំមុំហ្នឹងគេចាប់គាត់ទៅបោកភ្នែកមកម្ដងទៀតអ្នកផ្ទះហ្នឹងគេចាប់គាត់មែនដល់គេចាប់គាត់មែនណាគេសួរឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងគេសួរឲ្យធ្វើអីម៉ាត់ស្រីថាអត់ដឹងផងដឹងធ្វើអីផងអ្នកដែលគេនៅនឹងថាហើយអត់ធ្វើអីមកយកខ្សែចងកខ្លួនឯងគេអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេឃើញម៉ាត់ស្រីចងកហើយដឹងគេចងកតាណាយកខ្សែចងកមកចងកនៅពូនឹងទ្វារផ្ទះកន្លែងកម្មចដើម៉ាត់ស្រីយកខ្សែចងកហ្នឹងបើគេឃើញតន់ម៉ាត់ស្រីចងកមកបាត់ហើយអញ្ចឹងអីដែលគាត់ឃើញម៉ាត់ស្រីឃើញគេប្រឡំភ្នែកឲ្យគាត់ថាអ្នកដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងសិតតែខ្មោចទៅតែអ្នកដែលគេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបើគុំបានគេជួយទេហ្នឹងម៉ាត់ស្រីចងកមានទេគេមូលហេតុតែគេមកគេតន់ឃើញគាត់ចងកដោយសារតែគេបាត់ម៉ាត់ស្រីហ្នឹងតាំងពីក្បាលល្ងាចមកគេឆ្ងល់ម៉ាត់ស្រីហ្នឹងទៅណាគេតាមរោឃើញម៉ាត់ស្រីចងកគេរត់ម៉ាត់ស្រីចងកដល់ពេលចឹងទៅបានគេជួយទៅដល់ពេលបានគេជួយកូនគេក៏ដឹងថាម៉ាត់ស្រីអត់ស្រួលទេកូនយល់ទេគេក៏ឲ្យម៉ាត់ស្រីនោះផឹកទឹកអាចិតដូចគ្នាគេដុតទឹកអាចិតណាគេដុតដាក់ទឹកដូងឲ្យម៉ាត់ស្រីនោះកូនយប់ហ្នឹងណាម៉ាត់ស្រីជាមួយនឹងហាលីមអត់អីទាំងពីរតែចម្លែកត្រង់តែចេះកូនឆ្កែលូបទឹកគាត់ថាទាំងដែលភូមិនោះភូមិចាមតែឆ្កែលូភូមិចាមទេតែឈ្គូឆ្កែលូលកលួយមកជប់10ព្រឹកដល់ពេលមកយប់10ព្រឹកព្រឹកឡើងគាត់ក៏ស្វាងដូចហាលីមចឹងស្វាងទាំងពីរស្វាងទៅលេខអីលេងខ្លាចលេខអីចឹងណាលេងខ្លាចលេខអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចថាអ្នកភូមិហ្នឹងណាដូចថាអ្នកដែលជាប់លបងផ្ទះហ្នឹងអ្នកផ្ទះជាប់គ្នាហ្នឹងណាគេហ្នឹងក៏យកសាច់គោមកហ្នឹងក៏គេនិយាយគាត់ថាគាត់ទៅភូមិហ្នឹងទៅកន្លែងដែលអូនទាំងពីរហ្នឹងវាទៅហ្នឹងគេក៏និយាយចេះឮបងប្អូនខ្មែរគេនិយាយថាមានកូនចាម2នាក់ហ្នឹងខ្មោចលោកនៅហ្នឹងដល់ពេលចឹងទៅគាត់ក៏សួរថាអូនឡើងមានកូនចាមខ្មោចលោកដែរមានមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងឮថាមានកូនចាមហ្នឹងខ្មោចលោកវែងប្រត់ចូលផ្ទះគេផ្ទះអីចឹងណាគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើសើអ្នកដែលយកសកូនហ្នឹងគេថាគាត់ធ្វើសើចឹងណាគាត់ថាវាមិនបាច់ទៅចង់ដឹងចឹងណាឮតែបងប្អូនខ្មែរគេនិយាយថា2នាក់ហ្នឹងណាទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅទិញដូងទិញអីដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងដែល2នាក់ហ្នឹងទៅហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាលស្រែទាំងអស់មានអ្នកគេឃើញមានមនុស្សបងប្អូនខ្មែរយើងគេឃើញថ្ងៃដែលម៉ាត់ស្រីហ្នឹងហាលីមទៅទិញដូងហ្នឹងឃើញ2នាក់ហ្នឹងអង្គុយនៅវាលស្រែប្រឈមម៉ូតូអញ្ចឹងអង្គុយនៅវាលស្រែហ្នឹងពេលដែលម៉ាត់ស្រីនិយាយថាទិញដូងទិញអីហ្នឹងទិញដូងកោសហ្នឹងគេក៏និយាយថាឃើញ2នាក់ហ្នឹងអង្គុយនៅហ្នឹងស្រាប់តែមិនឃើញ2នាក់ហ្នឹងបដើម៉ូតូចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកវិញពេលដែល2នាក់ហ្នឹងបដើម៉ូតូចេញមកវិញណាឃើញសមោលមនុស្ស4នាក់ដើរតាមពីក្រោយសមោលនោះគឺងើបចេញពីវាលស្រែមកហ្មងវាលស្រែងើបចេញពីវាលស្រែដើរតាមពីក្រោយគេឃើញតែគេអត់ហ៊ានជួយព្រោះគេខ្លាចអ្នកដែលនៅនឹងគេប្រកាស
hay có kê vậy tháp pi nè câu nó phải thơ ít khóc à tắt qua lại kia bạn kia ao khơi chặt được lẽ đọc về chẳng tới ban pu mới để cho thầy cô nó còn prap tha mình pi nè nó việc mình không ai tế pi nè nó kia không ấy mình đang hưởng ấy thế nhóm mấy pu bia bạc cao kia tao đồ đông thế cái vì mình nè non phơi tao viên lên mình nè non phơi tao viên lên rồi đó con vậy cho vậy là tới có bóng ôn khai nó kê vậy thắng ở ấy tê kê nó có sai nào đây được tha kê ở tan vô côn tập pi nó mà sai nè bộ kê đang tập trung chiết cái này là kê nơi nắng nắng người ta kê khơi trắng kê thơ sờ thọ đây sờ thọ đông sờ thọ bài xây nó kê vô đặt nơi cái đà côn nó trâu từ tên đông nè hai kê prap tha cái lại nó bị đau mắt cái lại nó bị đau miên ạc cru á cùi chung nên nè cái lại đà côn nó tên đông nó miên ạc cru miên sâu can cùi vậy đó dân kê từ sai thao cho mình giờ lấy côn quát rồi vô thì nó mặc râm tẹt nè nó về chẳng tới hà liếm nâng mắt giấy có tham ma chụp vứt để có tập tài chụp sóc lực tìm được có chụp rồi hay có luôn qua xưa từ trong chụp sóc mà bọn tăng vì pe nâng ngao mắt giấy ở đây hiện tại của bông trắng nên nhìn nó tên qua thang qua tay của bông trắng khoát nó xong bây giờ hà liếm còn chẳng đại cao và cô này vô và bốn màu pin lấy hiện tại hay sao cái hướng bao nhiêu miền tập pan nâng cái bóng tập thể ở con mà máu này sao nhiều bao nhiêu miền tập pan nâng này cái lực tìm môi là to này để nhôm dây hướng bao bồi Islam nơi sọc dư vì muốn cho tên dễ đừng khmoi bong bồn khmai khmoi bong bồn chôn chiết khmoi chôn chiết đào việt tây chứ hay nương rương gồn gì mà lấy gì tại lược đi rương bong bồn khmai Islam nên nơi sọc dư này chứ thế bong bồn mình nói cái nè sao chữ này là tao này mình tập phần năng tế hay có xong mà chia sẻ dùng xong tốt men là căn bong bồn khmai Islam ông mình chết tận tha trong lược cứ nó mau phồng phò lại bong bồn Islam còn miêu chùm đứa chưa từ đứa rương khmai ở tây còn ta vì chia sẻ cái rương môi để bong bồn và ta sắp cùng san tới sắp cùng san thế nè vì ông nhọ miên cùng rộng ấy là than chế trong hơi miên chụp lửa ấy thế nè cho xong mà chia sẻ hay tốt mình tên tại căn bong bồn tập off này nè chẳng cảm chụp nên là ngày sai và to tiết bong bồn ngày đấy rương khói ai có rương màu tài